ethi bongs musukudlala ngami mfethu lento le eveli la mfethu ayikho imali ekusakhombisile singenile la yabo mfethu le mali le mfethu ungafuni ukuyibuyisa uzoqhubeka lapha nesinye sofekela le mali le mfethu ngisebenzele kanzima ukuze ngibe kule ndawo lesengikuyo kwimanje wena uyakwazi ukulandela into yakho aw sibani mfethu ngumfweni umnuka kupho kwethu nasi sikulandelayo kwashiwo baba wethu sibani nanamanje mfethu awashintshe nanamanje bukuthi umhlode kanjani ucabanga ukuthi khona imfowno ongakwazi ukuthi uthole usikhotheni kanje khona engakuthola sibani khona ukuthi ongayithola wena isikole ongazwani naso ubaba wathi if nokuthi sifuna ukuthi sisuze kusasa kodwa ngani sisifunde njengoba ungibone nje fundile ihleli kule hlale ehleli kusona ngenxazana ayikho lento eshoyo ngokubhayisa kwakho ngokukhothani bakho ngifuna lento engiyiselela yiphi into efunayo abo mfowethu ngangikwenza ngangizathu ukuthi ngikwenzelani yokulandela mayisiya goje ubona khona ukuthi uphelele abasibani bakhuluma siswakithi wophetshana ungekho sihlahla ephusana